بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج بنهجه إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة haray الله. hande kadi en hewti ka radio meɗen ɗo Tamata FM 92.6 e nde ɗo bimbire e nde ɗo jumaare hebbinande barki. haray hiɗe wondi ga e makko ba e men tedduɓe, e wondi ga e Cheikh Mouhamadou Julde Diallo, ɓeɗo kipamɓe ɗiɗo émission ji kañum Cheikh Mouhamadou Madinatou Sow, e ɓeɗo karmo koye meɗen tedduɓe Cheikh Ahmadou Abdoullah. haray ɓeɗo hiɓe jogani en ɗo hande ma ko hettuɗo ko yowodiri e ko waɗete ɗiɗo kabaruji. haray kamɓe woni hande invité ɓe men ɓen. haray hiɗen watta mako on e jungo maɓɓe ɗo e junnude. haray ɗe wiyanaɓe ahlan wa sahlan wa marhaban bihim, ɗe wiyanɓe tafaddal mashkoura. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. haray wano ɓe holliri noon e nde ɗo bimbire meɗen waɗande barki, yo Allah waɗu barki e mayre ɓuri ni inchallah. haray yewtere meɗen nden ko yowiti e ko fiiɗiɗo kaburuji. hayɗen andi neɗɗanke on o wuuray o maaya. allahu taala no teddini ɓi adama e bada audu billahi min alcheitan irrajim. allahu taala wi walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هري الله تعالى افتدني بآدم بن فو كادنا دو gomɗinɓe eɓe gomɗina ɓiɓɓe adama fo no marana teddungal ka allahu taala emo teddini ɓe ɓuri wuuruɗi luttuɗi ɗin fof ka hoore leydi. watti noon gomɗinɓe ɓen hiɓe waɗana teddungal hertingal. haray neɗɗo gomɗinɗo on himo teddi fewndo ka o wuuri ɗon, ko noon kadi himo teddi si o maayi. neɗɗo gomɗin ɗon no laaɓi ka o wuuri ɗon, si o maayi kadi himo laaɓi. haray si tawi neɗɗo maayi mo mari haqqiji e hoore wuuruɓe ɓe o accitiri ɓaawo makko ɓen, haanaɗi jonniteede. haqqe ara noon, si tawi neɗɗo on maayi, tawaaɓe ɗon ɓen, si o ɓattike maayugol ko ɓe longinmo kalimatu shahada, wowlugol la ilaha illallah. sabu nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam maaki man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. kala tawɗo ko sakkiti wowlude e aduna si o maayi ko la ilaha illallah, o naatay aljanna inchallah. haray ɗum ɗo ko haqqe makko e tawaɓe ɗon ɓen. si on tigi maayi, ɓe omba gite makko ɗen, ɓe fonta tere makko ɗen, tere ɗen ɗaata, ɓe sudda mo. haray ɗum ɗo ko toɓɓere hanande wattanede yili e muɗum moƴƴa moƴƴa ɓay ñande wo no maayede. ko waɗi noon si neɗɗo maayi e wonde gite ɗen ontoto, nde Abu Salama feƴƴinno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay hewti tawi gite ɗen no udditi. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam munni gite makko ɗen, o inni inna ruha ida harajat tabi'ahu lbasar. si ruhu on yalti gite ɗen jokkay ruhu on. haray munnugol gite feƴƴinɗo on e fontugol tere makko ɗen, ɗum ɗo ko haqqe makko tawaɓe ɗon ɓe yoɓe toppito e nde ɗo toɓɓere moƴƴa moƴƴa noon. si feƴƴi ɗon, si on tigi maayi, ko haqqe makko e dow wuuruɓe ɓen yoɓe lootumo. haray si gorko maayi, ko worɓe ɓen lootatamo. si suddiɗo maayi, ko suddiɓe lootatamo.
ko ɗum non waɗi no fawi julɓe ɓen worɓe e rewɓe janngugol annda ñaawoje fiifureeji ɗi ɗum ɗo ko waajib ɓay ñannde wono maayede si feƴƴii ɗon ɓe waɗana mo kasange hara ko bagi tekkuɗo bagi daneejo ko tabiti kon ka sunna ko gude tati daneeje yaajuɗe waɗete o molle e majje waɗugol tuuba waɗa dolokke ma waɗangol siko sonnaajo roobo ɗum ɗon ɗin ɗon fop alaali e hadiseji selluɗe waɗugol ɗum ɗon ko gude tati daneeje tekkuɗe yottiiɗe hara ko suumayɗe mo fof makko ɗum ɗo kadi ko haqqe makko e wuurɓe ɓen si feƴƴii ɗum ɗon juulugol e makko wattinoyamo no jeeya kadi e haqqeji makko e dow wuurɓe ɓe yoɓe yoɓanmo ñamaale makko ɗen sabu ñamaale ɗen no hulɓini ɗum ɗon noon ko hunde weltindade ka men goɗɗo maaya ɗo tun ɓe ara ɓe tawa fatoraɗo on ko honno habborɗa jama o ɗum ɗo ko ella molanaɗo si goɗɗo feƴƴini ɓaawo nde waɗɗen ɗiɗi jantiɗen ɗo koyo ndaare si himo ñawli o yoɓane ñamaale ɗen si o wattinoye sabu noon goɗɗo goo maayino fewno nelaɗo alayhi salatu wassalam fure on adda nelaɗo alayhi salatu wassalam dari fi juulugol mo tun o yiltitiwa teppere ɗiɗi o inni no gasa hara o no ñawli goɗɗo goo inni hi dinaru ɗiɗi on sa nelaɗo yiltiti o inni juule e makko sahabajo goto ni Abu Qatada o inni min mi fawtike dinaruje ɗen ɗiɗi on sa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam juuli e fure on wonoy balɗe seeɗa o fottoyi e Abu Qatada o landimo fi dinaruje ɗen ɗiɗi o yawimi yo ɓalde taw waɗi balɗe kadi o fottitoyi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o landimo fi dinaruje ɗen ɗiɗi si yoɓama o inni mi yoɓiɗe on say nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki al ana baridat jildatuhu joni guri makko ngin buuɓi on andi ɗum ɗo ko hunde hulɓinide tawi fattiñamande yoɓaka hay tawi o surranoma ha joni haray jaka o hisali taw ɗum ɗo no hana wattanede yili yoɓangol feƴƴinɗo ñamale makko ɗen accita koko wona waɗede hirsugol nayi e defugol welnana yimɓe ɓe wona comme ko a sikkay ko peera haray ɗum ɗo yaada e sunna annabijo on sallllahu alayhi wa sallam haray no jeeya kadi e ko haɗa si goɗɗo maayi fesugol linta wowla moƴƴereji ko waɗayno woɓɓe ɓen iiro woɓɓe sirta geece ɗen woɓɓe seeka coñci ɗin waɗoɓe ɗum ɗo ɓen no mari kamba hulɓiniɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗon ko yo rento si ɗum waɗi o waɗa ko sunna o yamirimo kon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kadi o muñño o anda ko hoddirore Allah subhanahu wa ta'ala si tawi ɗum ɗon feƴƴi si neɗɗo wattinama haray piiji no waɗede e hoore kaɓuruji ɗin wano ka men ɗo ko hertori ka men ɗo si tawi goɗɗo feƴƴini ɗo ko sukaɓe tu wona imminede yo yaw jasoya kaɓuru ndu ɓe haray ɓe suɓataka ɓe jasa ɓe jasay e hoore kaɓuru goɗɗo goo ɓe yaa ɓe hewtoyamo ka o waali toon e wonde ɓe helaƴi e makko ɗen ma ɓe yaltinaji eɗen ɓe wallina ka yaasi piiji kanari boyno wadde ka ɓerɗe ton ɗen ko tawata o naani hanirno ko neɗɗo anduɗo fii mum duwa hikkade yeeso fi jasoygol kaɓuru ɗum jase harana e batte kaɓuru goɗɗo goo fiiwota kaɓuru nduɗa hewtoye no harmiri helugol ƴi e wuuruɗo noon ko noon kadi harmiri helugol ƴi e mayɗo ɗum ɗo ko hana ɗum rentede mum kañum kadi si ɗum ɗon feƴƴi ɓaawo wattingol ngol si gasi haray kaɓuruji ɗin hanaka mahede e hoore mum Ali ibn Abi Talib ñande goo e o nodduno wondiɗo makko goo o inni miɗo falama nelde e ko nelaɗo nelnolan e muɗum sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum wonno ngal nelal ko nelaɗo neluno Ali alayhima salatu wassalam ko yo yahu wota accu kaɓuru townaɗo sina feppinaɗo e leydi ndin wota accu nandolla istati sina a montimo o immine e o gorko indeteɗo Abul Hayyaj yo on kadi yaw waɗoya ɗum kala kaɓuru ka o yi kaɓuru no ɓanta no towna yo feppinɗo e leydi ndin kala ka o yi nandolla istati yo o mehu istati on haray noon ɗum ɗo ko toɓɓere kañum kadi hanande wattanede yili e muɗum kaɓuruji ɗin si on tigui wattinama wota kaɓuru ndun towne wota towne ɓuuri cuɓal dagota ko townugol kaɓuru ndun ɓuuri cuɓal e si feƴƴi ɗon mahugol e hoore kaɓuruji ɗin no haɗa haɗoreji boy no ari e hadiseje nelaɗo sallallahu alaihi wasallam selluɗe arano on ko annabijo haadi sallallahu alaihi wasallam mahugol
e hoore gaɓuruji ɗin ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki anna umma salama wa umma habiba wa ummu salama ismuha hind wa ummu habiba hiya ramlatu bintu abi sufyan radiyallahu anil jami' ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير ومن التماثيل فقال صلى الله عليه وسلم عائبا أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هرين الله صلى الله عليه وسلم هدي ما هو قول جولد هوري قبر ma addugol neɗɗo surramo e binde juulirde nelaɗo haɗi ɗum ɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e hadiseje arɗe fii mum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no mari sonnaɓe ɗiɗo o yano inne ummu habiba o yano inne ummu salama ɓeeɗo ɗiɗo sonnaɓe hiɓe jeyano e ferunoɓe iwi makka yehi habasha ɗum woni éthiopie kamɓe ɗiɗo ɓe yii église e leydi éthiopie ndin on ɗon église e photoji desenji no e nder église on ɓe sonnaɓe ɗiɗo ɓay ɓe yii ɗum ɓe manditi ɗum wono inneteɗo ummu habiba on kanko modi makko murtuno wonti nasara e ɓay edda on lanni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jombi mo amma ummu salama on ɗon kañum wonno ha artiɗi e modi muɗum ɓe tawi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam senike madina ɓe woni ɗon ha modi makko feƴƴini ɓawo muɗum nelaɗo jombi mo sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo sonnaɓe ɗiɗo ɓe sifani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe yi kon e leydi habasha ndin oɗo église e desenji ko ɓe yi ton kon ɓay ɓe wowlani ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam o aybini ɗum ɗon o kanini ɗen golle ɗon o inni ɗen ɓe yimɓe ɗon woosi gorko jiyaɗo moƴƴo ma gorko moƴƴo si maayi hakkude maɓɓe e ɓe surrimo ɓe aray ɓe waɗa juulirde e hoore ƴaɓuru makko ndun ɓe desina e nder juulirde nden ɗin suuraji ɗon ɗin mbaadiji ɗon worɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓe waɗa photoji ɓen ma desenji ɓen ɗin ka nder juulirde ton ko ɗin ɗon noon ummu habiba e ummu salama yi'i ari sifani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam desenji waɗaɗi ɗin ka nder église tawi ko yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓe waɗi desenji mum ka nder église ton ɓay noon ɓe sifanike ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo andi ɗum ɗo ko hunde harmude ni ko hunde haɗade ni ka sharia o wi ɓen ɗon si tawi gorko moƴƴo maayi hakkude maɓɓe ma jiyaɗo moƴƴo maayi hakkude maɓɓe ɓe aray ɓe maha juulirde ka hoore ƴaɓuru makko ɓe waɗa suuraji makko ɗin desenji makko ɗin ka nder juulirde ton ma ka nder église ton nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ko ɓen ɗon ɓuri jaasude e tagore nden ka allah ƴettay ɓe juulirde adda e binde ƴaɓuru ma ƴettay ɓe mayɗo surra mo e binde ƴaɓuru ko ɓeeɗo surra mo e binde juulirde ko ɓeeɗo ɓuri jaasude e tagore nden ka allah subhanahu gol mayɗo surra wa kana qad taraha khamisatan ala wajhi fa ida tamma biha kashafaha an wajhihi li mualajati سكرات الموت وحرارته فقال وهو كذلك في هذه اللحظات الحرجة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد نلاد صلى الله عليه وسلم كو فئنت بيمبي مو فئني مودون on tigi tawi ka o beli ɗon mo ƴetti suddare suumi few so suumi kende ha o haaɓi o ittade ka yeeso makko tawi mo wonde siwran mayde nden ngulendi mayde nden e nder ɗum ɗo e sa no musede ndin no tiiɗiri ni fow siwrere nden no ɗuuɗiri ni fow e makko kono sabu andugol makko oɗo bone haɗali o ɓanta sala makko on o wiya wo kuddi allah ndin woni e hoore alyahudu e nasara ɓe jogitike gaɓuruji annabaɓe maɓɓe ɓen juulirɗe si annabajo feƴƴini o surrama ɓe aray ɓe darna juulirde ka gaɓuru makko ndu woni ɗon wo allah huuɗi alyahuda e nasara sabu ɗe golle maɓɓe ɗo sabu ɗeɗo golle ko golle harmuɗe ko golle tikkinayɗe allahu subhanahu wa ta'ala ko golle sabombinayɗe shirku mawnuɗo ñande goo yimɓe ɓen aroyey ɓe du'ora on mayɗo surra ɗon ɓe noddamo ɓe faabinoramo ɗum ɗon ko shirku jeeyaɗo e shirkuji ɓurɗi e mawnude cheytane kadi cuɗanay yimɓe ɓen si ɓe ari
e du'agol e binde gaburu moƴƴo ma annabajo woɓɓe ɓe nodday mayɗo waaliɗo ton on cheytane aray nooto si o nootike on tigi holli haaju mum on o inna haaju ma on huntike du'a ma on jaɓama tawa ko cheytane wowlina mayɗo on ɗum ɗo ko jarrabu e hulɓiniɗo saabu hulugol nelaɗo sallllahu alih w sallam oɗo fitnatul quburi ka o feƴƴinta ɗon ndin ɗon musendi e ɗuuɗude saabu hulangol mofte ɗen oɗo bone oɗo shirku billah mawningol mayɓe ɓen ha ɗum wona saabu yimɓe ɓe wona shirkoɓe o wi kuddi allah woni e ɓeɗo yimɓe alyahude nasara jogitotoɓe kaɓuruji annabaɓe muɗum ɓen juulirɗe ɗeɗo golle ko golle harmuɗe ni e ɗum ɗon ko dalil ɗiɗaɓo wa fi sahihi muslimin min hadisi jundubin radiallahu anhu yaqulu sallllahu alayhi wa sallam ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiyaihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidu alqubura masajid inni anhaakum an dhalik oɗo hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o maaki e ko jundub filliti ɗo wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki o inni ɓe aditiɓe on ɗum woni alyahude nasara juif et chrétien ɓe aditiɓe on ɓe laatike hiɓe jogito kaɓuruji annabaɓe maɓɓe ɓen e yimɓe moƴƴuɓe maɓɓe ka surraɗon ɓe waɗa ɗum juulirɗe womin mi haɗi on ɗum mi haɗi on waɗugol juulirde e binde kaɓuru mi haɗi on addugol kaɓuru e binde juulirde ɗum ɗo ko golle harmuɗe ko golle tikkeneɗe allahu subhanahu wa ta'ala hare no fawi julɓe ɓen woɗɗitagol ɗum ɗo e kaw wi ɗon ala fala tattakhidu alqubura masajid inni anhaakum an dhalik wota on jogito kaɓuruji ɗin juulirde wota on naɓu juulirde darnon e binde kaɓuru wota on naɓu kaɓuru e binde juulirde min mi haɗi on ɗum ɗeɗo golle ko golle harmuɗe ko golle tikkeneɗe allah subhanahu wa ta'ala taqulu ummul muminina aishatu radiallahu anha ولولا هذا لا أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا سنانو كون لا دو هولي دوكو او دو فتنة صلى الله عليه وسلم سنانو كو هولي فتنة أنكم وتقبر مكو جولي دي وادي تاكم وتقبر مكو وونو سانا مورو ريبتين دو باو مكو سنانو دوم وكبقية وسرو يتنو وناك سامور يوم ميدن عائشة رضي الله عنها kono si tawi o naɓanoma o surrama ka baqiya ɗon harayno sanamuru woni ɗon hande harayno ɗum sanamuru ɗon no rewede moƴƴa en andi fewno lomtal sayyidna umar radiallahu anhu ɓe fokkiti yawgol ka hajju ɓe yehi ha ɓe hewti ka hudaybiya ka sulhu hudaybiya o waɗano ɗon ka binde leggal tawi leggal ngal no ɗon hewtugol maɓɓe ɗon jama o wi git yawgol ka ley leggal sayyidna umar yamiri ngal ɓora sabu si ngal ɓorano ka ngal kadi harayno no rewede hande ɗum ɗo fof wonay sababuji shirk haray ko mawninte ko nokkiri ɗi allah yamiri yo mawnine ɗin e ñalaaɗe ɗe allah yamiri yo mawnine ɗen e lebbi ɗi allah yamiri yo mawnine ɗin e sa'iji ɗi allahu ta'ala yamiri yo mawnine na yimɓe ɓen sincanta hoore mum ko mawninte ko e haray nelaaɗo sallallahu alih w sallam huli wota kaɓuru makko ndu wontu sanamuru ɓaawo makko ko ɗum waɗi o surra ka saamburu yumma meɗen aicha radiallahu anha saabu ko ɗon o feƴƴini ɓay o feƴƴini ɓe yeddodirno ene en surraymo madina ɗo ka en nattaymo makka ka ko honno guerdeten on say aboubacry radiallahu anhu o maaki mi nanine laaɗo sallllahu alih w sallam no wiya allahu ta'ala tamali wonki annabajo muɗum on sinaka o yiɗi yo o surre ɗon on say ɓe surrimo ka samuru yuma meɗen aicha radiallahu anha hulugol wota ɗo won sanamuɗo ɓayɗen andi kaɓuruji hande ɗuɗuɗi ko sanamuji laaɓuɗi e leyɗele julɓe région ji jeɗɗi ɓurnoɗi mawnude ɗin fewno khulafa ur rachidun wono yaman wono makka wono madina wono kuufa wono basara wono cham wono misra ɗeɗo leyɗele fof hande ɗeɗo kaɓuruji wonaɗi rewede no heewi e majje kono ndaare moƴƴere allahu ta'ala e yurmede makko mamlakatul arabiyatu saudiya allah wono hisini ɓe e oɗo shirk e oɗo fitna kono leyɗele julɓe ɗuɗuɗe si a ari kadi wono maroc si a ari algérie si a ari mauritania si a ari nigéria ma niger ɗeɗo leyɗele fof no heewi tew kaɓuruji wonaɗi e rewede sitta ka men enen ga yo allahu taala ɓeydo hiwde en sitta ka men ga laaɓi temedere haray ɗum ɗo ko fitna mawnuɗo
ko oɗo fitna woni sabu ha shirku sinca e hoore ndiɗo leydi hari ko tawhidi woodi nde annabi adama adda e hoore ndi leydi ko tawhidi qarnuji 10 ɗum woni duuɓi wulure ko tawhidi ko ɓaawo ɗum ɗon nde annabi nuhu alayhi salatu wassalam fewndo mum arno e tawi yimɓe moƴƴuɓe no wooduno ɓay ɓe feƴƴini ɓe mahi ɓe nandintini e ɓe moƴƴunoɓe ɓe wonti e rewgol ɗin ɗon istatiji ɗum ɗon wonti sanamuji reweteɗi yahi ha allahu ta'ala neli annabi nuhu fi hoɓɓitugol yimɓe ɓen on ɗon shirku artira ɓe tawhidi aslu on ko annabi adama e ɓiɓɓe mum ɓe wonno e muɗum ko ɗum ɓe wasonirayno kamɓe yimɓe annabi nuhu ɓen aɗo o arde la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yauqa wa nasra wota on accitu rewgol ɗi sanamuji mon ɗi reweteɗi mon ɓe konta ɗi ɗum ɗo ko inɗe yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓe konta sanamuji ɗin wadda suwa'a yaghutha yauqa e nasra ko inɗe yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe rewaynoɓe allah ɓay ɓe feƴƴini cheytane ari wi'i fiyo taw yejjito fi ɓe mahi e nandintinon e maɓɓe ɓe mahi mo kala fewndo ka wonno ɗon kawo rewayno allah ɗon ɓe maha ɗon istati ɓe nandinna e makko ɓe inna ɗum ɗon inde makko nden yehi ha neeɓoy ɓen ɗon lannimayde few cheytane noon aroy kadi o inni ko woni teddingol ɓe kosi on rewiɓe honɗum woni rewgol ɓe ngol si fi ndiyan satti ɓe ara ɗon ɓe ɗaɓɓa faabo kala muskila wano nawnaji e kala fitinaji yanuɗi ɓe ara ɗon ɓe ɗaɓɓa faabo ko noon ɗin ɗon istatiji woniri sanamuji reweteɗi ha annabi nuhu nela o ari fi noddugol ɓe yo ɓe ɓoro e ɗum ɗon ɓe ara ka tawhid en andi haray ko woni awde shirku ngun ko mawningol gaɓruji ɗin ko ɗum ɗo woni awde shirku ko allahu taala tagi yimɓe ɓen koye tawhid ko woni lasli tagede yimɓe ɓen koye tawhid nelaɗo allah maki sallllahu alayhi wa sallam kullu mawludin yuladu ala alfitra kala jibinaɗo ko jibinte ko e muulodi l'islam fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ko yumma makko e ɓen makko ka ne'ugol mo ɓe ne'ira mo needi al yahuda ma nasara ma majusa kono bobonaɗo jibinede on ko muulodi l'islam o jibinte joni en andi lasli on ko tawhid shirku on ko hunde arde ko hunde sincande cheytane hikki yeeso yimɓe ɓen jokki joni noon fiyo yimɓe ɓen ɓoro e ɗiɗo shirkuji ɓe ɓoro kadi e sabombinayɗi shirku ɗin sabombinayɗi shirku ɗin ko mawningol gaɓruji ɗin yimɓe mayɓe ɓen hiɓe hattonjini yo enen en du'anoɓe enen wuuruɓe ɓen enen ɓe wawata en du'anade par ce que golle maɓɓe ɗen taƴiri sabu mayde maɓɓe nden nelaɗo allah sallllahu alih w sallam o maaki ida mata bnu adam faqad inqata'a amaluhu illa min halatin ɓi adama si maayi golle makko ɗen taƴi sina piiji tati si goɗɗo maayi hande kadi o gollata o windane baraji haray golle makko ɗen taƴi sina piiji tati sadaqatun jariya ilmu yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'ula ko ɗiɗo tati tun neɗɗo heɓata baraji ɓawde o maayi sina ɗum haray o mara o windane baraji sadaqa jariya fewno on tigi wuuri allah okkolimo yaajede o jasi woyndu ma o waɗi forage ma o darni juulirde fiyo yimɓe ɓen nafitor ɗum o annike ko fi allah jawdi ɗin no ko jawdi dagiɗi fatti ɗum ɗon no gollirede haray baraji ɗin no hewtoyde mo inchallah masina ɗum ko o jangi diina kan o andini yimɓe ɓen gandal diina gandal sellugal ɗum ɗon kadi fattino gollirede ɓawo makko baraji ɗin hewtoyemo inchallah ma so acci ɓiɗɗo moƴƴo on ɗon ɓiɗɗo so o du'anike mo du'a on hewtoyaymo inchallah baraji du'a makko on hewtoyaymo si ɓiɗɗo on waɗi moƴƴereji ben makko heɓay e moƴƴere makko nden ko allahu ta'ala wi wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura haray ɗum ɗon ɓiɗɗo on ko min kasbi abihi ɓiɗɗo on ko faggitande ɓen mum so waɗi ko moƴƴi haray no wawi e moƴƴere allah nden moƴƴere nden hewtoye ben makko inchallah goɗɗo goo e yumma mum feƴƴinno fewno laaɗo alayhi salatu wassalam o ari o wulliti kane laaɗo alayhi salatu wassalam o inni yumma makko feƴƴini fewno yumma makko feƴƴinta o wowlaali so o wowluno no gasa o sakkotono o inneno min ittanmo sadaka o wi nelaaɗo ndaari noon si tawi noon mi ittani yumma an sadaka yalli ɗum nafaymo anndi hari kamɓe ɓe jaɓata gollude gollal ɗaɓɓirtengal baraji si wona wondude dalil nelaaɗo sallllahu alih w sallam inni
sa waɗanimo sadaka ƴewtoyaymo o so o landi ko honno ɓuri moƴƴude e sadaka nelaɗo sallallah alih w sallam maaki saɓoyol maa'i ko yarnugol ɗon ɗaɗo ma mummunte ɗon ɗaɗo ko ɗum ɓuri moƴƴude sadakaji ɗin ko neɗɗo waɗata o anni yo baraji ɗin yo hewto yumma makko ma ɓen makko ɗum kadi ɓe sharti hara yumma makko e ɓen makko ko yimɓe tawhid sabu noon mara moƴƴere lahara sina neɗɗo tawhid haray ɗum ɗo sadaka on si ɓiɗɗo on waɗi sadaka anni ko yo baraji ɗin hewto yumma mum ma ɓen mum siko yimɓe tawhid inchallahu no hewtoya kono na hara noon na hirsugol mayɗo hirsantake ɗum no harmi annabijo sallallah alih w sallam o maaki wonde la aqra fi l islami hirsangol mayɗo ala kal islam siko ɗum ɗo on tigui waɗi haray baraji ala sakko hewtoya mayɗo ɓay si sharia on haaɗi gollal ngal gollal heɓata baraji donc ko nayi wona hirsede ko yiya ton fo goɗɗo maya kolƴe capanɗe hirsee defe piiji waɗe piiji kanuɗi ɓay kala ko tawi sharia on no harmini hara nde gonɗe ɗon no kaani hay so yimɓe ɓen kañum yiyinni no laɓa konko hirsete ɗon fo ko meere ko ñaamuɓe ɓen hara heeɓi nafa ɓay kamɓe ɓe ñaami kono waɗana ɗo mara hay kam e salal tuggoto ko waɗi noon nelaɗo sallallah alih w sallam maki la aqra fi l islami hirsangol mayɗo ɗum ala kal islam diina men kan jaɓa hirsangol mayɗo e idan haray ndeɗo haɗore tiiɗude ko nelaɗo haadi sallllahu alayhi wa sallam takko feƴƴingol makko ngol no holla en ndeɗo hunde ko hulɓinide mawningol gaɓuruji ƴettugol mayɗo naɓa e binde juulirde ma ƴettugol juulirde darnoyano e binde gaɓuru ɗum ɗo ko hunde harmude o wi fala tattakhidul qubura masajid o taw joguiɗo gaɓuruji ɗin juulirɗe bimana o taw juulu e binde gaɓuru o taw waɗu gaɓuru ndun ka juulete ɗum ɗo ko hunde harmude ni ɗum ɗo ko tentingol haɗore nden wattikhadul quburi masajid lahu suratani adimatani fi hada zaman e ngu zamanu men ɗo jogitagol gaɓuruji ɗin juulirɗe no mari alhaaliji ɗiɗi أولاهما أن يبنى المسجد على مقام هذا النبي أو هذا الصالح أو ذاك الولي فيقال هذا مقام فلان كمقام الحيدري في نجف العراق وهو مسجد كبير أقيم على ما يظن ويزعم أنه قبر أمير المؤمنين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعالى وهذا من أعظم almuhaddati li amri nabi sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e muɗum jogitagol gaɓuruji ɗin juulirɗe si tawi neɗɗo moƴƴo on ma annabajo on si surrama e araɓe darna ɗon juulirɗe wono juulirɗe wonde nden nasaf ɗum koye leydi iraq ndin hiɓe wi'a wonde ko gaɓru ali ibn abi talibe ɗum woni ɗon kono ɗum ɗon sella ko selli kon ko gotele konguɗi ɗiɗi imma kaka baytul imara ko ɗon o surrano ka palais de présidentiel ko ɗon o surrano sabu ko hawariji yankejo wari ali ibn abi talib inneteɗo abdourahman ibn maljam al hawariji ko on wari ali ibn abi talib ɓay o warimo tawi fitna hawariji on no ɗuuɗi nden ñande ɓe inni ka surruɗen owo ɓe ara ɓe irta fure makko ɓe innina ɓe mo surren ka palais ɓe surroymo ɗon ngol ɗon konngol ma ɓe yahuno ɓe jasi gaɓuruji 10 hikkodirɗi ɓe surrimo e gotoyɗin ɗon fi wota anndo ko gaɓuru hondu fi majjingol gaɓuru makko ndun kono toɗɗagol inna ko gaɓuru ali ndun hande ka wonde ɗo ɗum ɗon sellata few ɗum ɗon sella few joni noon nden ɗon juulirde hande ɓe waɗinde sanamuru si ano waɗa piiji kanari e nden ɗon juulirde ɗum ɗon ko misal go'o e misaluji waɗugol gaɓuruji ɗin juulirɗe ɗon ko misal gotal e ɗin misalji ɗon ɗe ɗiɗi on fanihima ay yubna al masjidu lillahi summa yudfanu salihun aw waliyun aw alimun aw zahidun aw gayra dhalika yudfanu fi lmasjidi sawa'an dufina tarihuhu fi wasati lmasjid aw fi qiblatihi aw fi muakharatihi aw ala janbatihi أو دفن في فنائه أو في المضروم كما في قبر محمد إلياس ومحمد يوسف في بدروم المسجد الكبير حري دي دابون دون
mahugol juulide nden ha gayna hara juulide nden kande maha ɗon no laaɓi poy leydi ndi na jattandi na kansandi ko mahuɓe ɓen jeeyi leydi ndin juulide nden mahe fi Allah subhanahu wa ta'ala yahoya noon ha ñande goo goɗɗo maaya si on tigi maayi ɓe nde ko waliyuniɗen naɓe mo surremo ka juulirde ɓe ƴettamo ɓe naɓa ɓe surra ka juulirde ma ɓe inna o ko karama ko joni ɓe naɓamo ɓe surra ka juulirde ma ɓe inna o ko mana ko neɗɗo yiɗɗo lahara yiɗɗo diina haysi o janga ko muuti kono ko neɗɗo rewo Allah saabu ɗum ɓe naɓamo ɓe surra ka juulirde e foti noon o surrama ka hakkude juulirde ma o surrama ka qibla juulirde ma o surrama ka sengo nano ma ka sengo ñaamo juulirde nden ma o surrama ka ɓaawo ma o surrama e nder cangi juulirde nden fo e mum haray haɗore nden ko gootum fo e mum haray haɗore nden ko gootum si o surrama ɗon haray dagota ko juulugol e nden ɗon juulirde sabu haɗore ari ɗon wota juulirde darne e binde gaburu wota gaburu adde e binde juulirde haray juuletake e sifa nden ɗon juulirde ɗum ɗo ko haɗore ɗiɗaɓere nden ko mbaɗi ɗiɗaɓere nden ka haɗugol mahugol juulirde ɗen ka binde gaburuji ma haddugol gaburuji ɗin ka binde juulirde ففي أي موضع من المسجد دفن هذا الميت فإن هذا من اتخاذ القبور مساجد كلا نكو كما يدون سرة عند جولد نينو جانتور دني هاري on ɗon kaburu waɗama julirde ɓay haray no juulede ɗon ka juulaɗo no wiye masjid haray haɗore ɗen waɗi وبالتالي فإن الموضع الذي فيه هذا القبر أيا كان صاحبه نبيا من الأنبياء أو صحابيا من الصحابة أو وليا من الأولياء أو من غيرهم لا يجوز أن يصلى فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سورة دون أنه أويو فتكو النباجو فتكو صحاباجو فتكو وليوجو فتكو كرمكوجو نو ويو هاري دغوتاكو جولوغول e juulirde ka gaburu woni foti ko juulirde en atti ma ko gaburu ɗum atti fo e mum haray dagota ko juulugol e juulirde ka gaburu woni ko waɗi noon haɗore ari ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam wi kon la'ana llahu lyahudu wannasara tahudu qubura anbiyaihim masajid on jarama fota oustage haray min weltanike on fota allah subahanahu wa taala on yooɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi haray on weltanama on jarnama haray ɗo woni welo welo molanago haray on addani en ɗo piiji haɗaɗi ɗuɗuɗi ɗi hanaka waɗede few yo jama o rento e majji mais tentini oɗo hirsangol ɓeɗo mayɓe ɗum ɗo no jaali kamen ɗo yo allah newnan en no ɗum accira ɓayru pellet ko wona e waɗirede wonɓe e wadde ɓen ko baraji ɓe faala si tawi noon ɗum heɓatako haray ko accugol ɗon ɓuuri moƴƴude haray tigi tigi on probléme ji ɗiɗo ɗuuɗi e ɗiɗo gaburuji haray on weltanama ostage on jarnama fota haray ɗen jonna jama on numéro on haray ɗen anditina ko karama ko meɗen oustage ahmad abdoullahi woni ko wonduɗen ka studio ɗo hande welo welo molanago hara en heeɓi ɗo ko tamen ɗo kadi ko kelɗi katamata fm ɗo haray numéro ji ɗin ko 670 16 33 99 et 628 49 75 83 haray ko ɗiɗo woni ko nodda ton ɓeyden makodude e ɗiɗo programme ji haray oustage en mi weltanike on fota jama ɗuɗoɓe kadi e nder aduna allah on weltanike on kalawol kisal haray ɗo weltana assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum ko wonɓe wonɓe on to assalamu aleykum i alhamdulillah hiroge jaam nam nam miɗo wawi makude nam meɗen jetti on mahamadou bobo madina ko toli moɗon nam awa ɗo mari landal nam
awa joni min faami usayon joni assalamu aleykum wa rahmatullahi nam haray ñande on tigi faati nden nam ko nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam ko yamiri nam koyo kawtal ɓe fatoraɗo on defu nelda heɓuɗo fatunde on nam daro kadi ha o ñaama sabu imo mari sohola nde ñande kanko wata defude nam te jafaru ibn abi talib radiyallahu anhu feƴƴinno ka mu'ta ka ghazwatu mu'ta nde o yanno ɗon shahid nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamiri sahaba ɓen defe neldon ɓeygure jafaru nden ariɓe ko soholinta ɓe hande ɓe mari sohola nden ñande on haray ko ɗum ɗo nam si feƴƴi ɗon si tawi ko ɓiɗɗo makko kanko mayɗo on waɗantamo sadaka haray ɗum ɗon bi isnillahi ta'ala no hewtoya siko yumma makko ma ɓen makko o waɗani hawri kadi ɓen ko yimɓe tawhid nam harana hirsugol jarama sa ko ɗum ɓe landi o si tawi woni joni harana hirsugol ngo yani sino sella sodugol teego hirtago ngo nelda ɓe si on tigi defi ñiri moƴƴiri o neldi miskinɓe o annike baraji ɗi yo allah hewtinoyi ɗum mawɓe makko ɓen nam aray ko sawaba nam ɗon ko haray ma hirsugol ngol woni dagaki few inchallah jasakumullah heira nam na woɓɓe ne kalim assalamu aleykum wa rahmatullahi ko homɓe wonɓe hon to nam ko tolimoɗon amin 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 nam karama komi en nani ɓe jaɓade en ɗon inchallah nam usaji haray nelaɗo sallah alih sallam naka juulide surra few yewtino ɗum ɗo ko ka samuru yumma meɗen aicha radiallahu anha o surra hay joni oustage en makani en ɗum joni nam ko ɓay noon laamuɗi ɗin lontodiri ɗon ha fewno hitande duuɓi 90 fergu nelaɗo sallllahu alih w sallam laaminoɓe on say ɓen nam tawi ko banu umayya nam wonnoɗo waali madina ɗon on kanko naadi samurji nelaɗo ɗin sallllahu alih w sallam ka juulirde nam nam kono e hoore ko naadi ɗi ka juulirde kon o mahuno maadiji tati o duubuli o kaafini ɗi kadi tawi goɗɗo wata fewdude gaburu ndu nam e ɓi kadi andata toon haynoɗa inna ko ɗo gabru ndu woni nam no feppina no karola andata ko ɗo gabru ndu woni wona ka nder juulirde o surra ko lamɓe ɓen watti samurji ɗin ka nder juulirde tawi hande kadi ɗaɓru ndu wonti nder ɗon nam kono noon nam gardiɓe no darnano ayni hiɗa wawi arde salmina e nelaɗo sallah alih sallam e aboubacry oumar pottoɗa kono ɓe jaɓata daroɗa ɗon few wona ka qibla nam wontiri aray ɗum ɗon allahu taala no reeni ɗum ɗon aburu ma ɗin ɗon aburuji tati e waɗede shirku inchallahu taala nam haray oustage en o weltanama on jarnama fota hiɗen gandi ɗiɗo ellaji ɗuɗuɗi no wadde haray tentinima no janggugol alqurana kadi ka berɗe ɓawonde on tigui wattina haray konko wona e waɗede ɗon kadi haray honno ɓeyde e makanede ɗon seeɗa ɓayiɗen gandi ɗum kadi no fewndi oustage haray alqur'ana ko wuuro ɓe janggante nam nde janggantake mayɓe few inchallah si tawi a janggi alqur'an ɗo yo fi yo baraji heɓo tawa ko fi allah janguirɗa allah wona mayɗo janguirɗa ma janganɗa na kaarijo ko yo taw hara ko fi ɗaɓɓugol wela e allah janguirɗa alqur'ana o ɓaawo ɗum ɗon hiɗa wawi wi'ude yo allahu taala hewtinane mawɓe ma ɓen baraji o janguinma ɗo nam ɗon bisimillahi taala no hewtoya jasakumullah heira on jarama fota albarka oustage haray min weltani ko min jarni on fota haray woni ɗo welo welo molanago on ɓeydi en ɗo kadi hande kadi fota noon haray jama on ko toriɗen jama on koyo ɓe watta yila ɓe anda pellet ɗi baraji wona e faaleji men ɗin tun heɓorta hara yaadali e faale allah e nelaɗo on hara hiɗen jonnitude tokora mako on hawnaki no gasa wooday ko ɓe ɓeɗitani inchallah hara on tonginali ɓayru leero on kañum ala e tongaɗe bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah haray ɗo yewtira ɗuuɗaɗo nam haray ko si tawi joni ma kaki si waɗe taale nam haray ɗo ko weltantoɗen ɗo e weltanoɗen ɗo oustage moƴƴa nam yo allah waɗa ɓe ɗum ɗo ka peesi maɓɓe moƴƴi yamal qiyama amin 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 haray enen kadi hettiɓe yo allah waɗan en ɗum ɗo ka peesi meɗen moƴƴi yamal qiyama amin haray e weltanto kadi wonɓe ka lawol kisal ɓe inchallah
ɓen kadi hiɗe weltaniɓe moƴƴa nam wonɓe siwgol en toon ɓen e wonɓe nder leydi ndin ɗo fof inchallah hiɗe weltani ɓeeɗo fof Inchallah. hiɗe weltani kadi jooma oɗo radio inchallah ɓeeɗo newnanɓe yen ar waɗen ɗiɗo émission ji nam ɗen andi kala e jumare Naam. haray hiɓe newnani en ɗo yen ar waɗe ɗen ɗiɗo émission ji nawori hiɗe weltani Allah subhanahu wa ta'ala weltaniɓe hiɗe weltani ɓeeɗo technicien ɓe kadi inchallah ɓeɗa wonɓe yuɓɓidirgol ɗiɗo machine ji nam ha yimɓe ɓen faama ɗum ɗo nam hara hiɗe weltani ɓe inchallah fof inchallah haray en toriki Allah yo Allah waɗan en ɗuɗo ka peesi meɗe moƴƴiyamal amin 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 tokora haray on weltanama kono parti goto no ɗo mi faala yo oustage en ɓeydu ɓanginande en ɗon kadi fi nattugol ɗiɗo fureji haray ɗum kadi ɗen andi ɗum no jaali fewno ɗo ɗum no lorrude moƴƴa oustage ɓeyde e makande ɗon kadi seeɗa nam aray nattugol fureji ɗin aha neɗɗo yo o surre ka o feƴƴini ɗon on jaram ɗon goɗɗo ka o surra o na ɗum ɗon o ñaawi rewte ko golle makko ɗen nam feƴƴinoɓen ka uhudi shuhada uhudin en andi sahabaɓe ɗuɗuɓe yani ɗon sahid capanɗe jeɗɗo hellat no jeeya e maɓɓe sayyidu shuhadai hamsatu ammu rasuli sallllahu alayhi wa sallam nam suno molanago heɓugo nelaɗo nden ñande alayhi salatu wassalam ɓe capanɗe jeɗɗo sahaba nden ñande hari kasangeji ɗi yonata leydi no metti jasude e ɗiɗo fureji heɓike kono nelaɗo sallllahu alih w sallam jaɓano ɗi natte madina ɗon ko 6 kilo woni hakkude madina e uhudi kilo 6 kilométre allah kono o jaɓano fureji ɗin artire madina inchallah fewno ko o humpitoto fiyaki on tawi woɓɓe ƴetti fureji mum ɗin no artude madina nam o immini nelal ɓaawo yo ɓe yiltu fureji ɗin nam ɗi fo ɗi nattano ka uhudi ɓe fof ko ɗon ɓe wattina allah ɗum ɗon ko dalil si goɗɗo feƴƴini yo wattine ka o feƴƴini ɗon on jarama sa ƴettugol mo ɗo naɓa fuutama nokkugo na malore nden noon on jarama neɗɗo ko tawoyta lahara koko o golli kon na ka o wattina ɗon on jarama sa ɗum ɗo dagota ko tentini kadi muskilaji no hawrede e muɗum e nder nattugol ngol yaha ha mayi ɗon tigi wirto piiji ɗin ɗo kaani ha tawata ɗi sifotako yo yimɓen accu nattugol fureyo ɓe watti neɗɗon ka o feƴƴini ɗon nam on say woɓɓe yaha hiwrodira e ɓeygureji ɗin ka fulawa assalamu aleykum on jarama oustage albarka haray mi weltani kam fota yo allahu subahanahu wa taala on yoɓu on ko ɓuuri moƴƴude joddi haray ɗo meɗen toro on yo on hokku men numéro mon on hokka jama on numéro mon on ɓay haray ɗo kañum no faaɗi kono hara ɓe waway on noddude ɓe ɓeyda faltade fi kaɗo dina men islam haray numéro on nde ko jeelu oustage ko 622 nam 00 nam 43 44 alhamdulillah oɗon no weeli manitade moƴƴa dartoɗon no mako maɓɓe on kadi no weeli famude moƴƴa hiɗon geeli ɓeɗo ko karamokoɓe meɗen fuɗɗaniɗo ɓen ɗum ɗo ko neeɓi hiɓe mari darsuji molanaɗi ka koloma ka wonɗen ɗo ka markage koloma hiɗen geeli ɗonno defte ɓeɓe woni e tafsirande en ɗon ɗen hiɗe ɗuuɗi fota hiɗen weltaniɓe hiɗen jarniɓe haray hiɗen wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe kadi e oɗo émission haray tuma kala nde ɓe hetti haray hiɗen habbi ɓe inchallah haray oustage en min weltani ko min jarni on haray honno oustage inchallah haray min haray koɗo wonɗen e hattude numéro an o min ko 628 08 87 07 e 664 33 06 56 haray min jonniti on rawnagol ngol e duwa on fo inchallah jasakumla kulla feere haray en weltanike ceernoɓe moƴƴa tawde noon heɓugol ɓe tan seeno ɗo nam hunde labande inchallah inchallah allah subahana taala yoɓɓe ɗum waɗanaɓe ka mandake maɓɓe yomala yon ko malum wala banum allah bi kalbin salim aɗay ko pay ko mon ko mouhamadou madina sow inchallah ko anda ɗon 628 86 47 47 même sohlude numéro mum numéro am min gal ko 622 98 97 21 664 23 93 34 haray ko ɗum woni numéro aɗay ko ɗon nde darade aɗay oustage en joni duwane oustage nam nam oustage ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك o sagen albarka on jarama mi weltani ko yo allah subahana wa taala weltano haray woni mawdou labaɗo woni programme labaɗo haray oustage e musidɓe ɓen kadi ka lawol kisaɓe weltani kon fota noon hiɓe windani on ga bindi labaɗi woɓɓe no du'ani on woɓɓe no jarni on woɓɓe no ɓurti on kadi weltanade inchallah